L'exalcalde de Guissona ha guardat durant 20 anys les cartes de Reis dels nens. Ara ha decidit tornar-los-hi. Tothom sap que la nit de Reis és màgica, però l'exalcalde Josep Cosconera encara ha volgut convertir en més il·lusionant Cosconera, que va ser l'alcalde del municipi entre els anys 1999 i 2011, ha decidit retornar les cartes enviades als Reis que tenia guardades de fa 20 anys. Espero que sigui una immensa alegria per aquests nens i nenes de Guissona, que, després de tots aquests anys, rebin la carta que van fer els Reis quan eren petits, explica l'exalcalde. L'any 2002, l'exalcalde va començar a guardar en custòdia les cartes dels infants de Guissona i ara, amb l'ajuda de la seva coneguda Marta Cosconera, n'han pogut retornar 1.500 a unes 500 famílies. Cosconera diu que n'hi ha unes 200 que no saben de qui són, perquè el remitent està malament i ho estem indagant. Cosconera, però, explica que fins i tot s'ha pogut retornar la carta als Reis d'una veïna que ara viu a Austràlia. L'exalcalde destaca que és una iniciativa que no s'ha fet mai enllà. Segons Cosconera, en tenia la custòdia els Reis Mags. Me les van donar i ja tocava tornar-les. La vigília de Reis em dedicava a llegir-les totes, les cartes, i feia el discurs des del balcó de l'Ajuntament abans de la cavalgada, a partir del que havien demanat, i deia portaran per l'Adrià, l'Antonio, i tots els infants estaven pendents de veure si deien el seu nom, explica. Hi ha desitjos com que no hi hagin guerres i que tots els nens del món tinguin regals i peticions ben concretes i pròpies de Guissona, com tractors o camions del Bonària. España es un país de clima mediterráneo, caluroso en verano y templado frío en invierno, pero ahora los efectos en la atmósfera debidos a la liberación de gases de efecto invernadero por las industrias y vehículos han hecho que nuestro planeta retenga más rayos de luz, aumentando la temperatura y por consecuencia de España estos últimos veranos e inviernos han sido de lo más calurosos jamás registrados. Aunque haga más calor, no significa que llueva más, sino que lo contrario. Han pasado meses sin llover de manera seria, por lo que sequías azotan a las poblaciones costeras al Mediterráneo. Sin embargo, hay poblaciones que se salvan. Galicia, Asturias y las Islas Canarias son tres casos especiales dentro del país, con climas bastante lluviosos y diferentes al Mediterráneo. Los climas gallegos y asturianos son fríos y lluviosos a causa de su proximidad al Océano Atlántico, y las Islas Canarias también son lluviosas, pero su clima es caluroso y húmedo. La sequía está aumentando mucho en nuestro país, sobre todo en Cataluña y Andalucía, porque no está lloviendo como toca. Los ríos están muy contaminados y tienen caudales muy bajos. En Cataluña, las reservas de agua están en un 16% y en Andalucía están en un 21%, poniendo a la población en riesgo. La sequía tiene un efecto directo en la economía, ya que la falta de agua hace que los ganaderos y agricultores no sean capaces de ejecutar su trabajo correctamente. Esto hace que las cosechas sean pobres y la carne escasee, siendo necesaria la importación de estos productos para alimentar a la población y aumentando los precios debido a los costes extra. Som la Estefania i us presentem la previsió del temps. El cel estarà tapat en general, engranyament per alguns núvols alts. Fins a mig matí, a partir de llavors la nuvolositat augmentarà de l'est a oest i progressivament el cel quedarà ennuvolat o cobert, amb clarianes transitòries. Independentment, fins al migdia i novament a partir del vespre hi haurà estats baixos i bancs de boira o boirina a la vall de l'Ebre. La depressió central hi ha punts de la meitat nord del litoral i prelitoral. A partir del vespre és probable precipitació del vessant de sud del Pirineu i n'és possible a punts de la resta del terç oest. Acumularà quantitats sense inapreciables i petites. La costa de neu estarà situada per sobre dels 2.400 metres. La temperatura màxima serà lleugerament més baixa i ve a ponent i alguns d'altiplà. Central baixarà moderadament i al nord-est serà lleugerament més alta. A l'inici de la jornada el vent bufarà fluix i de direcció variable en conjunt.
amb intervals de calma a l'interior i amb règim de telar a litoral, més reforçat al sector sud. La cresta del dia bufarà de component oest a l'interior i de component sud i est al litoral, fluix amb alguns cops moderats. Geta 6, referencia al Real Madrid tras ganar la Supercopa de España frente al Barça. Vinicius, Rodrigo y Bellingham han posado con un cartel personalizado al GTA 6 que incluía un retrato de futbolistas merengues. Lo que está consiguiendo GTA 6 sin siquiera haberse estresado es algo prácticamente imposible de conseguir. Solo Rockstar es capaz de llegar a lugares que ni ellos mismos se creían. La comunidad está tan contenta con el próximo mundo abierto de la franquicia que hasta los fans de la saga GTA de todos los lugares quieren celebrar sucesos ajenos al mundo de los videojuegos con referencias al GTA 6. La imagen sorprenderá a muchos de vosotros, especialmente si os gusta el gaming y el fútbol. El Girona no se conforma con quedar en Europa este año. El Girona quiere ganar la Liga. El gran progreso del Girona este año es espectacular, con el liderato en Primera División empatado a puntos con el Madrid y a 7 del Barcelona en el tercer puesto. También destaca el gran progreso del Girona en Copa del Rey, eliminando al Orihuela 2-5 y al Elche 2-0. También ha ganado a los gigantes colchoneros del Atlético de Madrid 4-3 y al Barcelona 4-2. El máximo goleador del Girona es Dortmund, con 11 goles, que ocupa el cuarto lugar de los máximos goleadores, seguido por Griezmann, con 11 también.